doli treba da bude na tvrdo, na škrapi. Onda se pomalo grade. Ako je mala visina, onda se pravi dreto u visku ili u visku mi rećemo. Ako je cesta, onda treba na škarp. Da ne bi padalo, da jača. A kad bi bilo ovako, onda bi pripalo. Bez matera, bez ničega. Graditi suhozid naučio još kao dijete, pa je Šjorbepu žao što je sve manje nasljednika učenika. No srećom postoje entuzijasti za ljubljeniciju, baštinu i tradiciju, pa je tako u Nerežišćima održana prva internacionalna dragovoljačka radionica. Kad već neće domaći, na cesti Svetog Tudora, dok je sunce nemilosrdno pržilo, poput muških mašklina se uhvatile djevojke i to strankinje. Ja sam francuskinja i došla sam ovdje u sklopu mog studija građevine i mog stažiranja. Preko projekta Apare stigla sam na Brač kako bih naučila nešto novo i to primijenila u praksi. Ovdje radim na obnovi kulturne baštine koja je bila zaboravljena. Žurimo se s poslom jer za godinu dana cesta će biti asfaltirana. Ovo znanje i ova kulturna baština ne smiju se izgubiti. To je važno za vas, ali i nas u Francuskoj. Ako vam na prvi pogled izgledaju te kao obične kamene gomile, znajte da suhozidi datiraju još od prapovijesti. Služili su da se zaštiti zemlja, da ne dođe do erozije tla, kao međe i kao rezerve vode. Na putu iz 16. stoljeća koji je povezivao Nerežišće i Blaca, vrijedne ruke obnavljaju suhozide na isti način kako su u prošlosti građeni. Potpunosti na identičan način. Sistem je ovdje da one gomile koje su se srušile, da ih se očisti u cijelosti, dovedemo ih do raza zemlje i ponovo presložimo kamenje. Kao što vidite, kamenje se odvaja na dva načina, dakle sitno koje ide između, ovo su takozvani zidovi sa dva lica. Dakle, s jedne strane i druge strane su veliko kamenje, a sredina je ispunjena sa sitnim kamenjem miješano sa zemljom. Kao raju mi je, okružen ženama. U stvari vrsnim graditeljima suhozida, spala mi je stina. Pa mogu reći da sam čak ostao iznenađen s obzirom da su sve same žene, a to je kamen, neki kameni su veliki, teški, gomile. Pa mogu reći da rade posao odlično. Možda čak i bolje nego neki muški koji bi do to učinili. Yes, it's hard, that's why we work. Jest, jako je teško i zato radimo nekoliko sati dnevno. Je li i lijepo? O da, jako lijep i jedinstven posao jer radimo za buduće naraštaje. Ja sam bila na Braču i onda sam šetajući se vidjela suhozid, pitala tatu kako se to gradi i kad je tata čuo za ovu radionicu, rekao je da mogu naučiti kako se radi. Ja sam sva sretna došla ovdje naučiti i biti od koristi. Ove mlade ljude na Brač je dovela francuska udruga Apare koja već 3 desetljeća organizira slične radionice u mediteranskim zemljama. Na stotine volontera obnovilo i sačuvalo graditeljsku baštinu, pa nije čudno što su Francuzi dali ruku pomoći bračkim entuzijastima, okupljenima u udruge za otočki razvoj i očuvanje kulturne baštine u projektu Sveti Tudor. I mi smo u 4-5 godina, trebalo nam je, neko će reći dugo, ali u principu trebalo nam je onoliko koliko je trebalo, vrijeme nije bitno, bitno je da mi idemo tim putem i mi smo svi skupa u ovom krugu veoma zadovoljni i ima puno pozitivne energije, to je ono što ja posebno ističem. Ovakvi projekti već su financirani u drugim zemljama koje su članice Europske unije, kao što su Španjolska i Italija. Dakle, model financiranja već postoji, a Hrvatska će se priključiti kada uđe u Europsku uniju. Ovo gradilište na Braču je prvi korak i nadam se da će otvoriti vrata i drugim projektima otoka za europske fondove. Kamena zdanja, suhozidi, zavjetrine, pčelinjaci, bunje, gomile, sve su to trajni svjedoci bremenitog otočnog života, u kojem se samo upornošću, trudom i radom ustrajalo i živjelo. U sljedećoj